musibire kurungi mukama naye bari watusya hashahe turi abahurire buriyo mu mutike bitu nuko twagaruka tuti aha buri kubanza shahisha tunecwe ko kuza shahina turi kuganira bikwatene by'amagara gate program naye by'amagara nabanyita cyo butungi charity kandi abari kugitusyaho abakutamwe sente n'abakazire health products bine byo kunywa ebirunji munonga ibinkumango binji muronzire muitanire kandi atakucumanya buza murana we nakimanya ni wari kucimanya gambiro mutahi wawe abo kwani bishemeza amagara gaitu tubasa kutura amagara gar kwesimisa bweno mwabazi yogu twataya isa a Dr. Amon Mwesigwa okuruga aha Brighter Smiles Dental Services aha hansi omurembo rwambara aha ruguto rwareba ntare aha kizimbe cha GBK beitu nsa kwantugamba aha Meno abokogo ni Dr. wa Meno kandi omukugo kugukire kimwe bitari byo kweyiya so ntwe nangu turebe okuyatwera abukwatena no kutwakubasa okugarura Meno ago agahendekire ninga sho kutwakubasa ga replacing umukadimi akace ngwene munkirize mwakira tandikiraho nagwanyuma turebe bishemerire Dr. twakwakira gundo murundi we bari munonga mutwekana sa program kandi ni twaro mugisho kugaruka kwebaza kandi kugira ngo kumukutekateka by'amagara tekateka hashonga ezitari zimwe na zimwe na munonga ebintu bikwata hamino ningashi uburire bw'akano ningasho kutereza face so mazina wagagambere tendagagarukemu so nashemererwa munonga kandi ninkwebaza na management ya TV West na Vision Group yona bwo mutogo mutire wo kugira ngo abantu ba Western eby'amagara mwabyezaho kwera abantu kumugere bibamanya bikwatagire n'amagara ka okay replacement okugaruraho Meno agahendekire kugamba okugaruraho tumanyisa ngo kwateria ahendekire uriterekera ka replacement tumanyisa cyo munshongeje ya Meno we bari munonga replacement ningasho kugaruraho ninko kugaruraho ikintu kucigarizo mu shape yicyabirekire mu original ubwiro bwinji Meno hari abantu abakufuna accidents ukashanga yagunka hasi irino ryahendeka niribasa kuhendeka diona ningashinire basa kuhendekaho akacweka then na nubundi ntubantuzana abakukira nko mu sports abakuzana imipira ushanga watumerana mutahi wawe irino hagiro kuryarwa mu side mu mwanya wo kuryarimo rikarga basa kutomera nko muterino rigwe nko munda taho munje no munda ningashi otomero muntu ushanga irino diaruga diashohora hero ningashi diataha umuntu mukano mbwe ryargara yini yagandaga kubagariho siko kubana ugamba replacement no kutereza ibyo byona ekinte cyarwo mwanya gwacu kugira ngo kigaruke either no asa kutereza no kugira ngo rigaruke murayini ningashi iredi yahendeka ori yunge ningashi nko kuba kugira ngo kuryombeka rikagaruka mu shape yaryo then harago agakwendeka ushanga gatakubasa kugira ki gatakubasa kugombeka ningashi kugarizo mu shape yago hatago gukanene bagakura kandi ko kumara kugakura nago nubasa kugira ki kuteka mu ago kuza aho wakura ririya utamerinde okay hatuniye nangu tugarukeje aha cyakubasa kuretera Meno aga gahendeka ningashi gargo mu shape yago watugambara nko kabira accident na maybe yo kutomerana n'umuntu nibyo byonka ninga hariyo n'ibindi binji hariho na n'ikindi kiba kweta ibirebe noreba noza ko hantu ushanga umuntu bamuhaka soda zite zireze cupa ushanga umuntu yataho rino yagezeho kwigura soda ninga shabanda benge naza nko kugera ikindi kiyaza gukora ayina ngo acharisa Meno so Meno ko kugataho force ejo ninga shiwagamitse using ngo angwejo ndebasa kugira ukuri yahendekaho ekindi cy'abantu abakure kikushirayo kandi kureta bo Meno gabo gahendeka nangwa gaga bakuru nigakira kuhendekera kahanje na aha kushanga kaha ahengeneri kukoma ushanga hariho nko mushare gwerino erino pati yerino eshwire nka yahwerera
mwena hari nko mushara hamino mingi munungu ushanga kamino gona kugurwa nka kwikoko ushanga mino gatahire nko mundo uri kushango yine cya rishaziri so icyo ni kiretwa ukushanga tukoze samani mingi twane tubrashinga mino so hata mino hariho icyuke cye kitwine kubana tureba umukano hariho n'icyuke cye change no ekerino hata ko kubana ko samani mingi kubrashinga ushanga engineer uri kujibinga harino igaruke ruguru erino riguma rya hata ushanga kacyuka akakwahure ngeno na niri naho yene kutandikira kukande kari wikitine mani nkaye cye cyuke kide cyeri katura kashangirwe ngeno no karumbere wakakokora so hata ko kumara kukakora gumano brushinga n'abantu mingi wote ushanga akacyuka ko kagumanika nikagumanika ruzinga haro pateri kubanerwa mpora hata uza kushanga abantu abinje mu cyaro ushanga bine mishare gati kirengwe na hata nkaha gataho ushanga hariho nk'ikintu so kandi hata abantu bakumango cye kintu kuchikuza haha wazo wo mushaho ni tugaruka tugakirininga hapatejo then tuhasiringa na cement eri kubasa kuhakurozinga kugira ngo cement eri kurozinga ho nenonje kugira ngo kukugiteka hoje wafuna umuntu akagikuteka hoje n'umuntu utakakureba kamangu ine kibatiro hakubaze cement zigo mubika ibikushana mino genyine abigenera go umuntu ari kugira ki arukubaye then ekindi n'abantu abakukozesa nka kubrashinga kukozesa akashenda nigashamakara kugira ngo nyone inkozesa amakara ninkozesa akashenda atoshanga hariho icyuka kiri n'ikiyagera ikiyaho so hatuza kureba nkirino nkirushanga higura hari hwerireho icyuka cyurugireho tucyakiro so icyo naco ntubasa kukitereza erino turigarizo mu original shape yayo kandi umuntu atandika kugira ki mutatandika kurikozesa because twagamba accidents twagamba sports kutomerana okubrashinga kubi then hariho na mino kurwara nkaga gumisho ubushanga haza munka yafune chengere byatandika kuhinduka karampora agagumisho aza asista cyari tabanta binja abo kugira ngo twena tino takunda kushaka nenga sho takunda burungi hato shanga ngo agamira gumisho go katandika kurwara abantu batina kuzo umushaho arukumango nazayo umushaho naza kugira ki naza kurikura so hato shanga abantu abinyi mucaruko babikira mino gumisha gushanga wale bayasheka urebera ino nkare honka baraka amina gagumisha shanga haro baraka so agwa wafune kizibejo gashanga haro honka baraka minaga nuja akabaraka ko nitukihamu then ne turi shapinga turitereza na semendere kushana nari kugira ngo umuntu yakureba atakamangu ine cyagizere ki nicyakozerwa kugira so mbwenu ekikuretera amino kushanga gahendeka ningashi garugo mumbera n'ibintu binyenga basakurara accident kebe binane ngamba no kurwana actually na no kurwana wanoza kwepima noza kwepima umuntu ari kusinga mani hati we yamara kutere kikonde ukahora ngo wakutere nyundo ujuro teji kirote ndaje base hato ba first kugero ati mwena hato we kikonde cyanje cyawa kike umusindo gwe kikonde gwaba muke reka nteke ya mino kandi acuciza kutaya mino tauza kuruma nka mukono nkaha bakweteka tekirege ati gwa musindo gwe yakutera umugongo hata kireta ha face akutera mino ngabasa kuragaragaragamo ningashi wafuna ruhanga yakwateraho agira nkidi yahendeka ningashiruruga ngo mwanya so mbwenu nibyebye twane tugamba haku tereza mino gahendeka yes okay hati nyendo banzo mpereze nshonga aha bwenci erinweri nyine kuba nindagarraho then nabwanya umonyoreke ukora kuza kurgarraho abo kuba erino ryahendeka ngatiryaho kariya karugaho nasigaza kapechuka kanje kandi nakarya tukakundemesa kurya tukakundemesa kunywa no fache nanyi abwenci nondangu nyijuzeho hati erino mbwenu kuko uri kureba nko mu biro gundi twagumane tukura na mina garinga isogwire gagera ki gakora in fact cye twayebwa kugamba hachi kuretera mino gahendeka ni myaka old age
nago nganga tugaruka umazima so na nemyaka washanga ukuzire iyi no kuri kushanga bino gatandika kuyendeka mu sampatsi bugatandika kuruga so ibi byona ntibibasa kubigarizaho yego kuka hato bwiro bwinji habwa kitwene kugaruzaho akantu keri nakahendeka now Sister Charity ryo mweshongozi of course buri mwaye no murimo gwari gukora haruho ebintu byo kuza kwesasera kuba kwimukerezo bakashanga uhendekire rino icyo gihe ngo kikiri cendi no kine cyo kunkora nyo ninguza muri chapter cyanje iwe nakugambira kuno imuko ukashanga utine rino waza ha stage kugambe kigambo karakita kushobora ibyo shongora bibaye shongora karukatandika kucyeshongora bakatekateka ngo hato ndijo no yakeshongwe eso naho no manyangu shuare yine bintu kubikugera ki ukubiku kabikashishikara yes so hati amina agaro haga tuyamba kugira ngo umuntu bakamudesigninga inewe kugira ngo wotine mino face ne hinduka okuwa nosheka ni kutegwa kugera ki kuhinduka nano kuwa nogamba ni kubasa kugera ki kuhinduka aho kuba no basa ko kutaho umuntu shanko rurimi waza kugamba rurimi rukubandiza arinda so echo oyireho first of all no kurebekaje icya kabiri no kugambana n'ikindi no kugira ngo irino rigaruko umuntu mu function amino ruhanga katuyambaga amino ago mukano buri rino rine umugasho guri kugira ki gukora agamino wamara kukwena kirine ryo misho hati nota kibasa kurumenya mangu wagera ki ni akubaga bwo misho ngo kubasa kugera ki kurumenya dene cya kabiri kukurire kanaryo ryaguma rigwire hato shanga wa exposing akakashoka ko munda akarukushanyarara ninga shikushasha so umushanga hati wobire no yanke merenka juice kaburi kimwe cyo no kushiga ninga shebe kufukana ebikosane kufuka otine kizibu hato shanga ngo kuza kutamenye kufuka ticyacho basa kugera ki ticyacho basa kuza yego kutamenye kosa ticyacho basa kuza kugira ngo hina pate gizere ki ihendekireho then haruho no kushanga amino umwe wafana kebizimu kebyo hareki bakweta latent pain latent ni ngo kugira ngo hate nimbasa nko nobasa kufuna kizibu rizoba oturi nacyo kumara imyaka 10 kitaka kwerekere ngo niki ngone kizibu so after 10 years ubure nkaho shangoze imbere nkahasiye nyindo nkirino hatiri kwimuka at that stage kandi atoshange ngo ubo ecyubabere noza gukora buri yokanga kukikora hati egesha irino waza kwimuka washangoze imbere ki ni cyo kurebera hatari abantu bakutambara ushanga ko umuntu ari nkaho ayinamino gete gene shonga atakushasha konko muri aminaga gumisho hariho nkirino rimwe ririmo nihinduka kara yes ate kimaze ngo akaritera nka hasi sometime back tiyafa yo kuraguza tiyafa yo kucebeza so at the end of the day kuyamazere kuba hecho hati tiyaraguza mbone ryagumana mpora hati ritandikire kucuka kara azoshanga nk'imyaka yiwahikaho hati bwo kutandika kubona sente watandika ensi yatandika kubonerera hariho abakugira ngo Uganda kitandise kumpombera so hati wahika harevejo aho uri kubasa kwa fodiga buri kimwe uri kubasa ku associating na buri umwe hato shanga kegesha uyinehosho uza kusheko shanga rino litakubasa kugera ki utakibikora hati nkaba bishiyo shanga ati the time of planning kuza umumaka hati niwe watandika kufuna kizibecho mpo kusha uburi nkaho uno planning mbaga yawe tine shonga after one ukoreba nkirino yahendeka so hati panic yo kuzaho na pressure yo kuzaho ukugarika kucyuru pressing nikigira ki nikitaza mutayime yo kwenda nikitaza mutayime yo kwenda no shanga hati twatandika kure ibintu biri tempera kugira ngo imbaga bazeho then kwera aho tuzo mu biyadara nishinyo ninza kutasiyo go ijana mino gakushasha mpaka bubwo ni bantatandikiro mbizo sai no bujenye n'ubufu so of course nangwa ni basa butafa mba ibyo n'ibintu bitukubasa kutereza kandi ukashanga kitakubasa kugera ki I get it yes so bueno ni biyebyo so there are many ibintu nibinge bikutuma mino gagera ki ga yetengesa kugira ngo agume mu shape yaga yes now hati nija ninyenda ngo ntangaze akaba hine erino ryahendeka pat mpango ryenda kwera nko munje no pate yeruguru yakobokaho
then hine rya kobokaho kake ryahendekaho kake then hine ryo rwanogambe ryenzine yirire nyuma hato tushoborere how do you replace each category? Yes, hariho one nyenda kugambira ngo wori nkaho hati ukafana nga accident rino rikaraga muri kagwa hasi ryo namuramba ryona nko kurireba rikaragamo rikagwa nka hasi ngaho karireba rino wariyaho ukariretera umushaho ayine kuba narigariza aho ryarga rikashita amahoje ndetse rizo ndireto mu ngaro ndukuretere ntindi ryakuka hatiwe noriha hariya ho warifuna then maybe ofuna nkaga matago bakuguza go mu agago bakuba batiro munako mudayari ngwino ngakanga fitira agago hato kwaterineri orinago mate kuko wariye kuko yaragamo nyine abantu ndakadaya karyaho batera mu kikopo batanditse basa kwihamate hihaho oritekamo then hatiwe ija uzo umushaho hatwo ko mushaho yadgihamu aho narigaruza harenye naho ryarga arisiba rigaruka rigeraki rikwata tugendera cyo kureto mu mateshine mu mate no kugira ngo ideally hati umunje naho uri kuba rishitami hariho bakweta umusansa aricyo bakweta medium niko kushanga ngo kawaza gukora shonkeji no itaga room eri convenient eri conducive cage yes hawo kugira ngo hatorede mu sound buri kimwe cyona hino kushiri control yes manyachi ubutebe bena bya hate na namate ko kuza kwateri no kuri transporting amate ni gari ha environment nkeyo mukano kugira ngo hati aho wari picking ukariteko mu mate tiriyaye kanga na hahe no Kenyameriho negumana yere attached nko mu environment ye kugira ngo negufere kubarira kwasire kwakubahina karagaho waritekamo tirikafa speed so hati ko kwika wariho mu mate warigariza wariteka umukano henye naho rugire rikanira inywara nakanane naho ryaragahenye ne ushanga hataro kugira ngo ryafa ryahinduka kara ryakorake shente banunje ari hati wazo muntu kashate tamateta gente ya aho yatiyamba okay aha eryo ne ryakuka karagara completely okariyaho ryone now agaganda gahendeka ko kuzo umushaho ni wari gukora kucebera akagira ati kurugira ahahendeka aha eri nimbasa kuriyombe kangira ki ngijuzeho then ahandi noza kushanga umushaho yareba uko wahendeka akugira teri kuryo kuri yahendeka intime y'umunda yafutara uko kucebera nako nyendo ejo compare program how do you diagnose such things yes so intime y'umunda yagera ki yafutara so icyo ntubasa kucimanya kugira ngo kore kwija hariho bishane bitukutera ningashinga ko kurangwa mu mutwe na telexure hariho bishane bitune bikutere rino ryonka kutera nani nyanda kamino nkagabiri ngataho cyo mankatere cyane munda kurugera aho muzigu kutandikira nano ko rino rigizere ki kuriyombecyere so hatu mushobo kwari kucirebe cyo karangwa intima yahutara mayesa ngo ataka ryombekire nabanza ya treatinga intimeje yo munda yajihamu rino yari kirininga kugira ngo ritaka kuretera any kind of infection ati nyando rinda ho doctor ariyo nakebera erine rinyi no mukanwa already naza kubanza ari hemu a treating then abona garemo bene kombe ko kuterekana ko kuriri hati twine technology yo kubasa kuraba ahasaha ko munda ukahika erino henye naho ritandikire yes hati ukashanga wahikaho erine ryo wagiha mentima kandi wagarika wasiringa ho nentime artificial wariyombeka kugira ngo nyensa ritarihinduka kara ningashi kutandika kushasha umuntu habo kugira ngo akafune kizibeki umwubwiro gwenje ko kwiruka hati wafuna ko umuntu atakuzire assessment ejo naza kuri treating yaheza ushanga ryagumanira ishasha ningari kushanya so hati ibyo niyo twatugera ki twehara so hata aho ejo phase ne bayaho then ara ushanga gahendekera umunje ankanje no hati ibyo nitubasa kugira ngo karabu yahendekera kaha hihi neje no tukoreshe katubaze tugite ntima kutoraheze kugite ntima habo kugira ngo cyoke cyasigara ahigurutse kikubasa kwemarira ku supporting rino wayombeka hariho ibyuma harimo impagezi tukuteka mu murimo
hati yeko ukagisindike kongera umurino munda kahamuzi nyene hateje mbaje akabari yo wayembekera herino then nyensa higuru no basa no kuteka ho rineri artificial complete uriteka ho umuntu yasheka batakamanya ngo hino cyagize reki icyabiro so iyo bitukudiscussing nibwo bushaho bw'amino mpurire hati ko kwija otirinyenda kure rino hati ubwenyewe mwene cyo kitibushaho kwe nini dukora yes konka tikikwihayo cyane cyenyene so ideally our setup na training no kugira ngo tukore ebintu ebi now harahaba bo kushanga yagwa amino gakora ki gahwa mu kugarga mu complete kandi nagwa tiyabasa kufuna chance yo kugafuna ngo agere kingwa gagariza now ideally cyo yene gukora nozo umushaka kuragurira abanza cleaning ahenya na amino garga engineer yasigaraho agisettinga je mwena ajombeka je ningashi abazira hoje ari kwetebekanisiza kugira gukora mbazira nenje no shika ni ngufu kanerga nka kandi kanoshangu erinkenya ma yendongo adi twazira bukavare uzizi kubasa kwata so umuntu atebekanisa go mwanya go afana hekizibu kugira ngo anyesa waza kutahamino gabene gabasa kushita mahoje akora musinji musya gabene gabasa kushita mahoje so chamasango wotine mino nkaha umushaho yahatereza je no basa gukora mino so abantu abindi artificial now ariho bukushanga ngo timanye cyabaki abashaho sometimes nje tubura kugamba mazima ubona ko umuntu ushanga abafosingire kugira ngo bateke hamino kandi hataka kizire yego so ideally waza gukora mino engineer ine kubanza yakira then kuri kumara kukira hato umushaha abona kugera ki kukutera hamino ago waswe kujya ki kuteka so kuteka hamino arago kutekamo kugira ngo twagatekamo wagumana ubwihamu noga nabisa nogagareza ponga hati nkiwe n'imyaka yo yine na lifestyle yawe mu ango yawe yo kweshongora nankanye ngo mushaho kushangana ndagura abantu utayimuninja kwatoka nkeje ikiba kitari kirungi kugira ngo hati ntema meno garago kugera ki gukuteka mu kwihama manyi hamwe n'intamwe so I think you went to basa call fixed permanent fixed kugira ngo aho garaga steka hamino agatakwetaga kurugamo ningashi ubwo mushara wo kugumana oyihamu no yoza no tegerega mu bitakwaza kugera ki gukora konkebe byona umushaho ni wayine kukireba akacwa mate agamino nigabasa gukorera agatigara akora hina aha hiwagamba hiwagira ngo mwene uko sankije rya kashenda ninga aho tukoresa biriye ebisirira byito kashageje nyino yirira nkoku aha haho then hagwo munda ataho hono muhajira mutabo kuba abantu bitombi yarumbye bakoresa ebyo ataho kushanga nkaha amino gine byina kuruga nka koko hata patejo nitukirine gahenye na aho ba tisiraha hati twizuzana semen then rino turi shaping garagara ko mushepu yayo murebora no murukuba tubanza tukubaho tuterezaho then tutaho cement kugira ngo pateri yegwiro mu nde yibaruzingira hati tugira blessing na cement tusiringa hoje atinyoka no shangwa ho nareba wagira ngo urwino ruringwa rukwata nkobwa ngo kubenzi nekirayo kare ni tiri kubaruringwa abo kurode nabo nigaba gatabire maringwa just engine no yeri kubeje igire nyuma now tituka ikire hareve yo kugira ngo hati tuze kushanga tukukora kugaraka kombe kenje ngo yakora haro sajya reje yubasa gukora kugira ngo jenje ni kubirugireho tugarake tugigura fite niyashiko nko kuwasa kugisika tukagigariza tukagikurure kigira amino haro sajya reje ari kubasa kugo konka abantu abenje hati most times zito kuno abantu tubakukira kubayinga ni sajari Imani mende binte byangu so mwe akunda be n'intambura kugamara ko umuntu utonojenje neje tugishemeza tugigaruzo ko nabasa butagira ki utakwete hatiriyo ntikombu dakika bwito bwa hamuheru abo kuba kire nakaka kureka tarho wakuzira tarho bunakwija ukashanga kantu kanje katumaina kajuta utiwiro ko gumire yaho kandi kako bakaruho ninka hahabireho ki ninga ryabari risiskire karukwingana ki erino kuri kwende kataro kugira ngo hahendeka ho kake akuba kacha kahendeka ho takakozire natandikiraho ubuzibu kugira ngo ubundi kugira ngo kagumenika nikahendeka mpora kigume kibe cya so bwiro bwinji
those cases zo kushanga ziri minor ni wija kucekinga amino ugakwija kucekinga amino umushobora nasa kugira ati tine kizibe kirimo ninga shine kizibe kigizere ki ekirimo so nyongo mutinka cyebari so kiwe to ka kibaro kajoro taka kahende kashware there is no problem no takoma what happens emyaka nk'ebiro misho okay wabare munonga iwo wagmanito abo program eje byamagara Dr. Muntu mwesugwa okurgaha Brighter Smiles Dental Services nuko yatuganirira ati hanshonga yamina gahendekire okutwakubasabwa garamu abo kwa nekintu kikuru kugira ngo fese gume yahurire na nebindo kuyagira nabishobora ngeno takakireba nk'ekintu kiri ize abo kubaye byargamo wabihuririza webare ogumanitwe amino tugatware nk'enshonga nkuru omuntu kushekaje akahura confident nabo kugira ngo aminoje namanya well built up well taken care of tuija kubantu turebana izoberindi bitabwa hati nkwe nahendera na Chopton Charity umuhereza kandi abambatusiyo program eji naba Kazire Health Products abo bine byo kunywa ibyo kushemeza amagara gitu imwe batata na ba mama ibyo kunywa n'ibirunji mu gukorese abinamabaga mutaka tutugayo akubana cyo twubana twende cyo kunywa iki abo kuba ncicwanya guzaje byo kurya byitu cy'ibitombuteka cyongesereza ahabirungo kandi tubasa kusigaza amagara maronji mpaka utarareba no kwanzo rukwija mukama abarinde.